Rahajang semang alit-alit sarang sami. Punapi gatra rahinane mangkin. Rahajang semang Bu, Ajang becik-becik. semang Bu. Ajang semang Bu. Bu. Nggih, sami becik-becik niki nggih tur sami sampun presida ngranjing ring Zoom meeting rahinane mangkin. Nggih, sadurung pelajahan kekawitin indayang becikang dumun genah melinggih tur siagayang dumun piranti pepelajahan alit-alite sami. Inggih sadurung kelanturang ngiring kawitin dumun antuk nguncarang pangan jali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Kantun semangat niki nggih nyarengin pepelajahan bahasa Bali. Jadi astun pepelajahan puniki kalaksanayang lewat daring sapunika. Nggih, mangda pepelajahan puniki presida memargi antar ngiring irage berdoa dumun nganutin kepercayaan masing-masing. Berdoa kekawitin. Doa puput. Nggih, ngenenin absensi sampun taler unggahang ibu ring Google Classroom. Tapi ke sampun kedagingin linknya nih. Sampun ya Bu. Sampun Bu. Nggih, sampun Bu. Sampun Bu. Nah, nggih. Nggih, suksema niki sampun taler presida nagingin link absensi. Mangda presida danganan ibu ngerekap maleje bos nggih. Nah, inggih alit-alit sareng sami indek Raino mangkin ibu metaken numun kidek sira sane nanin nulis surat utawi ngewacen surat. Tiang nih Bu. Inggih putra. Nggih, tiang nanin nulis surat izin nenten ngeranjing tur nanin ngwacen surat cinta belin tiang ini Bu. Nah, niki putra mau sang nanin ngewacen surat cinta. Surat cinta belinen niki kocap kewacen nggih. Nakal niki putra nggih. Wacen surat cinta belinnya nih. Nah, yening sekadi surat cinta punika saneka bawa sang saking putra. Ngeranjing ring surat napi. Surat sawala patra utawi rerepi nika Bu. Nggih, surat nika surat sawala patra utawi surat rerepi. Ngeranjing ring surat napi kira-kira nika surat cinta punika. Ranjang ring surat pribadi nih Bu. Nggih, Abdi nika, Bu. surat pribadi. Nggih. Nah, nika surat pribadi yang ditujukan kepada pacar nggih, gegelan. Nggih. Nah, inggih alit-alit sareng sami pitaken sane aturang iwawu nika wenten paiketanyane ring pepelajahan utawi materi irage ring rahinane mangkin. Ngenenin indeks surat bahasa Bali. Sadurung ngelanturang jagi icen ibu indeks tetujon pepelajahan ring rahinane mangkin ngenenin indeks surat puniki. Nah, niki wenten tetujonane gantos numun. Niki tujuan utawi tujuan pepelajahan alit-alite pelajaran materi indeks surat inggih punika melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan asinkronus dan sinkronus. Asinkronus nika materi sanes sampun unggahang ibu ring Google Classroom tur asinkronus punika tatap layar utawi ring Zoom sane kelaksanayang ring rahinane mangkin.
dan model pembelajaran kafe. Kafe nika wonten konten, activities, facilitation, miwah evaluation. Nika pengabdine peserta didik dapat menganalisis serta membandingkan struktur dari berbagai macam jenis surat dan mampu memproduksi surat pribadi dengan teliti dan bertanggung jawab. Asa punika ngenenen indeks tetujon pepelajaran ring rahinane mangkin. Inggih ngenenen indeks surat. Sampun taler unggahang ibu materinya ring Google Classroom. Napi ke sampun kewacen? Sampun nih Kak Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. Inggih yening sampun. Napi ke mantan wenten ring materi surat punika. Yang, Bu. Inggih durus sang Maisa. Ring materi surat titiang sampun ngewacen indek pengertian surat bahasa Bali, soroh utawi jenis surat, miwah ceciren surat tur wenten struktur surat nika Bu. Inggih, becik pisan Maisa ring rahina mangkin iraga pacang melajahin ngenenen indeks tegas surat, soroh surat, ceciren surat, wenten taler struktur surat. Nah, sane mangkin sira presida latarang ngenenen indeks napi punika tegas surat mebasa Bali. Sira sane presida? Coba Ana durusang. Nah, minap Ana niki durung plus ngewacen niki nggih. Sane tiosan minap sane sampun ngewacen presiden latarang niki tegas surat bahasa Bali puniki. Surat niki patra sakadi sawala patra utawi repe nika Bu. Nah, niki sira nggih. Ana Bu. Oh, Ana nggih, Ana. Minap niki jaringannya hilang wawu nggih. Suwe dan nyawis-nyawis. Maaf Bu. Inggih. Inggih becik pisan niki cawisan saking Ana. Surat punika kebosang sawala patra utawi patra sekadi rerepi. Tiosan saking Ana wenten sane presida ngewawahin malih. Yang nih Kak Bu. Inggih durus putra. Surat utawi swala patra inggih punika piranti bawas marupa tulisan tur katuju majang ring angga sane kaarsa utawi majang ring perkantoran atau lembaga sane lianan. Punika Bro. Inggih suksema niki putra. Sampun presida negepin tegas saking surat utawi sawala patra puniki. Kebosang surat utawi sawala patra punika pinake piranti baos marupa tulisan tur katuju majang ring angga sane ke arsa
utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga sane lianan. Kewagedan mebasa Bali nenten pacang jangkep taler yening sampun tedun meparejana dados krama Banjar utawi desa pekraman yening nenten presida mebasa tulis umpamanipun mekarya surat-surat mebasa Bali. Pengabdi Ibu mangda sami niki ngresepang daging materi ring rahinane mangkin riantukan niki pinih membuat di sajeroning alit-alite benjang pungkuran sampun tedun mebanjar. Nggih mangda presida nulis surat mebasa Bali. Ring sajeroning surat wenten taler soroh utawi jenis surat manut ring daging, wangun lan basa sane keanggen. Nah, surat presida kasorohang dados tetiga. Inggih punika wenten surat pribadi, wenten surat dinas, wenten surat niaga. Yening selehen manut ring kawigunanipun surat presida kasorohang dados surat pribadi, surat dinas miwah surat resmi. Inggih sane mangkin sira sane presiden latarang napi nika surat pribadi cecirennyane miwah struktur sane wenten ring surat pribadi punika. Titiang Bu, Nggih sira niki. Hayulan. Nggih hayu wulan durus cawis hayulan. Surat pribadi inggih punika surat sane kaanggon masang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng kulawarga miwah sawitra lianan. Ciri-ciri surat pribadi punika nenten ngangge kop surat, nenten ngangge nomor surat, pengawit miwah pemuput nganut pikayun ngeraga, bahasa sane kaanggen nganut pikayun ngeraga. Sapunika nika Bu indik surat pribadi. Inggih suksema ayulan sampun presiden nyawis indik surat pribadi. Nah, surat pribadi punika sane keanggen maosang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng ring kulawarga, majeng ring sawitra. Wenten taler sampun kabaosang ciri-ciri ring surat pribadi punika nenten nganggen kop surat, nenten nganggen nomor surat, pengawit pamuput manut pikayunan ngeraga. Punika taler bahasa sane kaanggen punika nganutin ngeraga. Ngenenen indeks struktur sane wenten ring surat pribadi sira sane presiden latarang. Tiang Bu. Nggih, ratih kumaha nggih. Nggih. Nggih durus ratih. Struktur surat pribadi punika madaging pertama pinanggal swala patra, tetujuan utawi alamat swala patra, ketiga salam pamungkah utawi pembuka, keempat lengkara pemungkah, kelima daging swala patra, keenam lengkara pemuput, ketujuh salam pemuput, kekutus genah utawi pinanggal swala patra, sane terakhir sang sane ngarianin swala patra. Nggih becik pisan niki ratih kumala sampun sida nyangkepin indeks struktur sane wenten ring surat pribadi punika wenten pinanggal swala patra, wenten tetujuan utawi alamat swala patra, wenten salam pamungkah, wenten lengkara pamungkah, wenten daging swala patra, wenten lengkara pamuput, wenten salam pamuput, genah lan pinanggal swala patra, taler wenten sang sane ngarianin swala patra. Inggih sane mangkin tiosan saking surat pribadi wenten taler kebaosang surat resmi. Surat resmi punika surat sane kaanggen majeng ring instansi organisasi miwah anggane suang-suang sekadi uleman atur puning miwah surat edaran. Alit-alit sareng sami sira sane uning ceciren tur struktur saking surat resmi puniki. Tiang Bu. Inggih Agung Susaka, durusang Agung Susaka. Nggih Bu. Ciri-ciri surat resmi punika. 1. Nganggen kop surat yening kemadalang antu organisasi.
Wenten nomor surat, lampiran lan perihal. Ngangge salam pengawit lan pemuput. Ngangge basa resmi, ngangge cap atau stempel lembaga resmi, format yani baku. Struktur surat resmi. Pertama, kop surat. Kedua, peninggal surat. Ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. Kelima, perihal surat. Keenam, salam pemungkah. Kepitu, lengkara pemungkah. Kekutus, daging sawa lepatra. Kesia, lengkara pemuput. Kedasa, salam pemuput. Ni terakhir, genah lan pinanggal sawalatra lan sang saning ngaryanin surat. Ike inggih jawaban ike tiang Bu. Nggih, becik pisan iwawu cawesan saking Agung Saka. Sampun jangkep resida nenen indik caciren miwah struktur surat resmi. Ring caciren surat resmi punika nganggen kop surat yani kemedalang oleh organisasi utawi instansi. Wenten nomor surat, lampiran lan perihal. Ngangge salam pengawit lan pemuput. Taler ngangge basa resmi. Nganggen cap utawi stempel saking lembaga. Tur formatnya ne baku. Nenen struktur surat resmi punika nganggen kop surat, pinanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, salam pamungkah, daging sewala patra, lengkara pemuput, salam pemuput, genah lan pinanggal surat taler sang sane ngaryanin surat punika daging ring struktur surat resmi. Nah, tiosan saking surat resmi miwah surat pribadi taler wenten kewastanin surat dinas, surat niaga. Nah, niki kawiten Ibu saking surat niaga. Surat niaga punika surat sane kaangen risajeroning wewidangan usaha lan industri. Surat puniki kaanggen sajeroning ngewangun paiketan pihak luar. Contohnya sekali surat jual beli. Perjanjian jual beli barang sapunika. Taler wenten kewastanin surat dinas punika surat sane kaanggen ngenenen indik pekaryan formal sekadi instansi dinas lan tugas kantor. Surat puniki mabuat risajeroning pengelolaan administrasi ring instansi. Kawigunan surat dinas punika pinake dokumen bukti tertulis. Serana pangiling, arsip, bukti sejarah perkembangan instansi miwah pinake tuntunan. Aingge hasa punika ngenenen indik tugas surat miwah struktur surat sane sampun kawedar. Sane mangkin sira sane presiden ngicenin contoh. Surat sane ngeranjing ring surat pribadi, surat sane ngeranjing ring surat resmi, surat dinas miwah surat niaga puniki. Tiang Bu, Sira niki. Mangtri. Mangtri, aingge sadurungyane Anas Setia presiden ampun mute nika nggih. Sampun. Aingge. Ampun Bu. Aingge. Di mute demun nggih. Nggih durus Mangtri. Titiang jagi ngicenin contoh indik surat pribadi skadi sani kebaosan ring ajang surat pribadi punika surat sani katujuang majang ring keluarga timpal utawi sawirah contoh punika dados merupa sane kakirim ring timpal sane umahnyane jo ring iraga. Yening surat resmi punika surat sane biasanyane kaanggen ring sekolah minakadi ring sekolah ngemadaling surat sane katuju ring orang tua siswa pacang menghadiri rapat wali misalnya nih Bu. Inggih. Becik pisan niki Mangtri sampun presiden ngicenin contoh nggih. Nenen indeks surat pribadi. Taler surat resmi.
Wentan malih sana ngawawahen? Tiang, Bu. Inggih, sira niki. Intan. Inggih, durus Intan. Yening imbal surat dinas punika hampir mirip Bu sareng surat resmi. Titiang naenin nyinga rikala pembina lomba titiang ngamih surat tugas saking sekolah ritat kala nyarangin muridnyane lomba. Surat niaga punika surat permohonan pembelian barang sekadi contoh sane sampun wacen titiang. Sapunika tiang ngicenin bawahan Bu. Inggih, suksema niki Intan sampun presida ngawawahen indik contoh-contoh surat sanes sampun kawedar inggih. Becik bisa niki cawesan saking mangtri taler Intan ngenenen indik imbo surat sane ketlatarang. Nggih, contoh surat pribadi punika surat sane katuju. Ring sawitra miwah kulawarga, surat resmi, surat undangan saking pihak sekolah majang ring orang tua siswa utawi wali murid jagi nyarengin rapat wali. Ring surat dinas contohnya nika wenten surat tugas sane kemedalang oleh sekolah majang ring bapak ibu guru sane nyalanang swadharma ring luar sekolah. Punika taler surat niaga punika surat sane mapaiketan ring pengajuan jual beli barang. Kadi rasa sampun sami niki karesepang indek surat puniki sadurung iraga berdiskusi wentan sane jagi ketakenang malih nggih. Titiang gede, Bu. Nggih, sira niki tidak bagus ketut angga. Inggih durus. Iya. Angga. Ini surat izin entar ngerancing punika termasuk surat resmi napi surat pribadi nih Bu. Nggih, niki wenten pitaken sane becik niki saking Angga. Yening surat izin enten ngeranjing. Punika ngeranjing ring surat resmi napi surat pribadi. Nggih, sedurung ibu sane nyawes wenten sane presida ngicenin penampian niki. Tiang, Bu. Nggih, durus sira niki nggih. Ika, Bu. Nggih, Ika durus Ika. Yenen menurut Titiang, surat izin nikah surat resmi Bu, riantukan K7 ke sekolah nikah Bu. Inggih, suksema Ika nganutin Ika niki ngeranjing ring surat resmi. Wentan sane madwe penampian sane lianan? Tiang nika Bu. Inggih, Putra, durus Putra. Yening skadi tiang surat izin nikah ngeranjing ring surat pribadi Bu santukan nenten menaging kop surat skadi struktur ring surat resmi. Punika Bu. Inggih, suksema Putra taler Ika sampun ngicenin penampiannyane ngenenin petaken sane ketlatarang oleh soitranyane iwawu. Inggih sane mangkin ibu negepin malik ide ngenenin pitaken saking angga wawu nggih. Nika ngenenin indik surat. Nah, ngenenin indik surat nenten ngeranjing utawi surat izin yening urat yang saking struktur surat sane sampun kawedar iwawu. Nah, sane surat izin sane ketah ketuju ke sekolahan kalau nenten ngeranjing punika marupa surat pribadi. Yening selehen saking strukturnyane. Patut kadi sane kecawe saking putra iwawu nanging wawahanyane riantukan basa sane keanggen punika wirasanya ne alus utawi formal duaning punika surat surat punika kewastanin surat pribadi sane mawi rasa resmi. Sapunika nggih alit-alit nggih yening surat ten ngeranjing nika ngeranjing ring surat pribadi nanging wirasanyane resmi. Pemekasnyane ring angga iwawu sane metaken punapi sampun karesep angga. Nggih, suksema Bu. Sampun keresepan. Inggih, suksema. Inggih sane mangkin wenten malih sane jagi ketakenang sane tiosan. Sabu. Sampun sami ngresep nggih. Sampun, Bu. Inggih yening sampun. Sampun Bu. Inggih yening sampun sane mangkin iraga pacang ngadiskusiang ngenenen indek
contoh surat sane jagi katur ring sor puniki indayang selehen struktur miwah bandingang pabinayan struktur sane wenten ring surat punika taler puniki diskusi puniki taler sampung gahang ibu ring LKPD tapi ke sampun kejangkepen. Sampun, Bu. Ampun, Bu. Nah, inggih yening sampun sira sane presida male bos-bos ngunggahang hasil diskusinya nih. Tiang, Bu. Sani nyawis ke pertama. Nah, inggih rai male bos-bos nyawis sane ka pertama. Kuentan malih. Tiang sane nyawis nomor kali, Bu. Inggih Ayu Ratih nyawis sane nomor kalih. Yening sampun sami durusang mangken rai unggahang hasil diskusi sane kapikolehang nganenen indik nyelehin struktur sane wentan ring contoh surat puniki. Nggih, Bu. Surat ke pertama madaging sane A tujuan atau alamat swala patra. Nomor B salam pamungkah atau pembuka. Nomor C langkara pamungkah. Nomor D daging swala patra. Nomor E langkara pamuput. Nomor F salam pamuput. Nomor G sang sane ngarianin surat. Jawaban no 1 surat no 2 mendaging A kop surat, B nomor surat, C salam pamungkah, D langkara pamungkah. E daging swala patra, F langkara pamungkah, G salam pamuput, H genah lan pinanggal swala patra, I sane ngarianin swala patra. Ika, Bu. Aingge becek pisan cawisan saking rai sampun presiden latarang indek seselahan ngenenen indek struktur surat sane wenten ring contoh. Aingge lanturang sane kaping kalih. Rerah pabinayan. Bandingang nika struktur surat tur rerah pabinayannya ne. Terus unggahang Ratih. Nggih, Bu. Pabinayan struktur surat resmi miwah surat pribadi sane wenten ring contoh punika. Sane A, ring surat resmi madaging indek nomor surat miwah kop surat miwah lempiran. Yening ring surat pribadi nenten madaging indek nomor kop surat miwah lempiran. Sane B, yening ring selehin ring bahasa sane keanggen pabinayan sane wenten inggih punika ring surat resmi bahasa sane keanggen ke baku utawi formal. Yening ring surat pribadi bahasa nganutin ngeraga suang-suang, nganutin tetujon penyurat. Aingge suksema Ayu Ratih sampun presida mandingang tur ngerereh pabinayan ring contoh surat sane kaicen. Punika kabawasang ring surat resmi medaging indik nomor surat miwah kop surat miwah lampiran yening ring surat pribadi nenten medaging nomor surat kop surat miwah lampiran sajeroning basa sane kaanggen nika kepanggihin ring contoh surat punika nganggen basa sane baku tawi basa sane formal. Yening ring contoh surat pribadi punika basanya ne nganutin ngerago soang-soang. Nggih. Sampun sami niki presida diskusiang utawi nyelehin ngenenin indek analisis ring surat puniki. Nah, sampun taler alit-alit ngeresepang iwawu sampun irago melajahin ngenenen indek surat. Sane mangkin sira sane presida ngicenin pamicutat bisa jeroning pepelajahan sane sampun kepelajahin iwawu. Sira Tiang, Bu. ayun. Inggih Maisa, durus Maisa. Surat utawi sewala patra taler wenten sane mausang rerepi utawi surat inggih punika
Pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane ke arsa utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga sane lianan. Yen selehan utawi uratiang wenten kekalih akehnyane sekadi surat pribadi miwah surat resmi dados kebos supata dinas swala patra punika madue cihna atau ciri sekadi medaging kepala utawi kop, medaging nomor surat, perihal utawi indek sane jagi kebawasang, bahasanya ini bahasa baku, bahasanya ini bahasa persatuan. Swala patra nenten resmi kebawasang surat pribadi. Cirinya ni matungkalikan ring surat resmi sekadi dan medue kop surat dan medaging nomor surat dan medaging perihal bahasanya ni nenten baku. Taler sejeroning pepelajaran iwau titiang sampun presida nyelehin indek struktur sane wenten ring surat resmi iwah surat pribadi. Taler titiang sida ngerereh perbedaan utawi pabinaya saking struktur surat punika. Ainggih suksema Bu. Ainggih suksema niki Maisa sampun presida ngicenin pamicutat. Miwah manfaat sane sampun kapikulihan risa jroning melajahen indeks surat puniki. Ainggih surat punika surat pinaka piranti baos marupa tulisan sane ketujuh majeng ring angga sane ke arsa utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga. Punika taler wenten sorohin surat punika kabawasang iwawu wenten surat resmi, wenten surat pribadi, wenten taler surat dinas, wenten taler surat niaga. Nggih sane madue ceciren niri-niri sekadi sane sampun kabawasang oleh Maisa iwawu wenten ring surat ring surat resmi punika wenten sane nganggen kop surat, wenten sane wenten pinanggal surat, wenten nomor surat, wenten lampiran, wenten perihal surat, wenten salampau mungkahnyane, wenten lengkaro pamungkahnyane, wenten taler daging sewala patra, wenten lengkaro pemuput, wenten salampau muput, miwah wenten genah lan pinanggal surat, taler sang sane ngarianin surat. Yani ring surat pribadi punika ceciren utawi strukturnyane matungkalik ring surat resmi. Nah, inggih halit-halit sareng sami suksema niki sampun presida nyarengin pepelajahan Zoom. Nah, pepelajahan surat membahasa Bali melarapan antuk Zoom puniki. Sadurung web puniki kapuputang. Nah, malih bos-bos wenten evaluasi ring Google Classroom. Jagi kirim mang ibu link Google Form indayang ke cawis pitaken sane wenten ring Google Form punika nggih. Mangda presida merolehang utawi mapikolehang nilai sane becik. Nggih. Tur ring LKPD taler wenten ring kegiatan 3 punika wenten makarya ngenenen indeks surat pribadi sane katuju ring kulawarga. Dayang nika nanti malih bos-bos karyanin taler Ibu Jantos nika cawisannyane ring galah 6 sore. Inggih let-let wenten pitakean ngenenen indeks evaluasi sane jagi kekaryanin. Dan Bu. Sane tiosan sampun nggih. Sampun Bu. Inggih. Sampun Bu. Nggih, sampun keresep nggih. Inggih sampun Bu. Inggih yening wenten malih sane ketakenang sadurung kapuputang ngiring iraga berdoa dumun. Riantukan pemargin pepelajahan ring rahinane mangkin sampun presida memargi antar. Berdoa kekawitin. Berdoa puput. Ainge pinaka wusananing atur pepelajahan ring Zoom Meet rahinane mangkin
puputang ibu untuk parame Santi. Om, Santi, 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 Om. Santi, Santi, Santi.